Uyu akaba ari umugore w'igitangaza, akaba azwi ku izina rya Vienna Wurster, akaba yaravutse ari umwana w'umuhungu, ariko uko yakomeje gukura we akaba yarakuze yumva ashaka kuzindura umukobwa. Ibi ndetse byatumye amaze kugira imyaka y'ubukure akaba aribwo yafashe icyemezo cyo kwigira umukobwa. Ibi byaje gukuramo guhindura igitsina, agira amabere n'iminwa ye ayigira minini. Ibyo byose nibyo byatumye ahinduka uyu mugore muri kureba hano. Rero ibi nibyo tugiye kureba kuri iki cyamamare cyitwa Vienna Wurster, dore ibyo bikaba bishobora kwemezwa ku mugaragaro ku byerekeye Vienna Wurster. Akaba harimo amakuru rusange, akaba ari umunyabugeni w'ibirimo content creator, ndetse akaba ari n'umu-influencer ukomoka mu gihugu cya Australia. Akaba ubu aba muri Maroc muri Espagne. Akaba ari umugore wihindurije igitsina, aribyo mu rurimi rw'amahanga twita Chinese woman. Akaba yaravuze ko kuva akiri muto yifuzaga kugira isura yihariye kandi isa niyo yita extra feminine. Akaba yaratangiye gukora ibikorwa byo kwiyungura ubwiza, aribyo twita cosmetic procedures, afite guhera ku myaka ye 18 nyuma yo kubyemererwa n'amategeko. Akaba yarakoze ibikorwa byinshi byo kwihindura isura n'umubiri, birimo kongera iminwa, aribyo mu ndimi z'amahanga twita lip fillers inshuro nyinshi, kongera amabere, lip lift, eye lift, implants ku matama no ku kananwa, aribyo twita BBL mu magambo arambuye, aribyo Brazilian buff lift. Akaba mu mafaranga yarakoresheje izi surgery nk'uko yabitangaje, yakoresheje hafi ibihumbi 160 by'amadolari kugera ku bihumbi 175 by'amadolari mu bikorwa byose byo kwihindura. Muri ayo hafi amadolari ibihumbi 50 akaba yarakoreshejwe ku minwa yiwe gusa. Mu butunzi rero akaba ari nta makuru yizewe cyangwa imibare yemejwe ku mugaragaro agaragaza umutungo cyangwa icyo twita net worth. Kuba yarakoresheje amafaranga menshi mu kwisiga, ibi ngo bikaba ntacyo bivuze ku mutungo wiwe. Iyi ngingo irimo kwitiranywa gato, ndetse yanavuze